تەماشەوانێ خەنی تیڤی دەماوە خۆش بێ هێویدێکم ڕەوشاوە باش بێ vê xelekê de hin mijarê minî cuda hene em ê dîsa bi hev re hûr bînî bi bêhnekî fireh bi piçekî cidî bi piçekî henek bijî van mijarê han guftugû bikin rexne bikin binirxînin bibin û bînin mijarên Rojava Kurdan e li gorî têgihiştin û nerîna me lê berî em dest bi programê xwe bikin dîsa weke her car fincana qehwe hazir kin dem dest pê bikin. Mamoste siyasetmedar Selaheddîn Demirtaş roj baş. Wê tu bi xêr û xweşî hatî, bi xêr û xweşî çûyî û bi xêr û xweşî vegeriyayî. Vegeriyayî xeta netewî, vegeriyayî xeta Mezlûm Dogan, Xeyrû Durmuş, Kemal Pîr, xeta berxwedanvanên zindana ên salên heştê û yek, heştê û du û berjor. Lê tu bi xêr û xweşî vegeriyayî ji xeta îmralî ye. Erê tu dibêje muxateb îmralî ye lê di naveroka parastina te xweparastina te ya dawî tirsî xweparastina serokê newewî ye. Çima li gorî li medya hate belavkirin li gorî yanî ez dibînim û gelek kesên wek min jî hene Selaheddîn Demirtaş di vê xweparastinê de nasnameya xwe ya netewî diparêze. Ne nasnameya xwe ya çepgirî, ne nasnameya xwe ya apoçiyetê, nasnameya xwe ya netewî. Xwe dibîne ku ew tornê Şêx Saîd e. Xwe nema dibîne ku yek ji şagirtên Apoyê û PKKyê û ev çîrokê ev derewên ku em tê de jiyan Selaheddîn Demirtaş jî tê de dijiya. Ez vê helwesta Selaheddîn Demirtaş pîroz dikim, spas dikim û bi hêviya hin gavên çêtir, hin gavên xurtir, hin gavên baştir. Helbet dibe ku rexne jî lê were kirin yanî şev alî kesên yan kesayetî yan rêxistin bin ev ê ku ji PKK nerazî ne, ji PKK hez nakin ev jî xem nake yanî xem nake rexne bere lê bikin lê bere ev rexneyên hanê destpêka wê wilo bi giştbînî helwesta wî pêşwazî bikin û rexne lê bikin. Yanî helwesta wî têk nebin. Helwesta Selaheddîn Demirtaş kî bijî ana were ji nava medya PKK derkeve em ê jê bêjin wê tu bi xêr û xweşî hatî sersera serçava. Ez jî rojekî roja ez di nava medya PKK de bûm, me PKK diparast, me Apo diparast, me PYD diparast, piştî ez dûr ketim hinek camêr ji mir gotin sersera serçava wê tu bi xêr û xweşî hatî, hinek camêrên Barzanî yan jî xwe dibînin Barzanî êrîşî mikirin. Tu li kur bû û te çi dikir û filan salê de te çi nebû û te çi digot û te êrîş dikir û filan wî mintiqê hane. Ev ne mintiqê yanî niştimanperwerî ye eger ez binav bikim ev mintiqekî wilo tund e. Ana kî ji Mazlûm Ebdê jî ji nava PKK derkeve ez ê bêjim sersera serçava. Zaxo Yusuf xwişka mamosteyê hêja Mirşid Yusuf eger ji nav PKK derkeve em ê bêjin wê tu bi xêr û xweşî hatî hevala Foza wê sersera serçava hevala Zaxo
أهلا وسهلا أزي بيجم وبشرمي هناك دفترين رخنيا عمي باكن ما بس طامش في آخافتني كو تشتيك صلاح الدين دمرتاش كري باش از باش تبينم از گاوکی گرینگ ج دورکتنا آپویزمی و آپوچیه دی از دبی از اولو دنرخینم ریجر بکن درفتی بدن بگش بینی وی پیروز بکن هزی بدنی مورال بدنی بدن صلاح الدين دمرتاش لا تشتكي حنك يكي صالة حشتي وحشت حشتي ونه نوتي يعني شعبي خو فكرية شعبي خو فكري وبكي كدي لنابا في روشاهانه ده اجا قوناغا كشنا وداد ايدن يعني حتى وي شاغي بلكي جامير جوي هبو كو تركيا يعني او كرديتي نبو شروكي كردايتي و كرديتي نبو لجموي از آلیه سیاسی دست بیجم لی پشتره خو کردیت و دناوا پکیکی دو برایوی کد ناب پکیکی و کد زندانا و ما و او بو پاره زر و گلک تیشت حنه هجایر او بخب خواهی خورخ نبک بهیلن بهيلن اوي صلاح الدين دمرتاش اوي الخوبقر خورخ نبك قناغ سروكي إهادة بو ل آمد دما حكمة في دان هات كشتن او شغيل آمده بو قلق بو يرين وسروكي كو ملايا ما في مروفا بو قلق بو يرين تاري وندا كو بككي كري وصلاح الدين دمرتاش هايداره اوي الخوبقر ورخ نبكي أريد هذا بيجي مخاطب إمرالي لأنها خوازته كذا ولو لقوري مي يعني ديركت روبرو لهمبري إمرالية لهمبري قنديلي أف قافكي باشا قافكي روشن بيراني قافكي لخفقر قافكي رخنيجي حتى في دري بمينه بس نا لقوري من أنا بس اللي درفت مرة بدي مرة إيريشنك مرة حسكرن يعني جي بقش بيني بقريني نزيكي في مثلا هاني بس أكرن ويا أنا بكيكي إيريشي بيبك أنا بكيكي مديا بكيكي كيم زيدا و يعني ننها لدا من بيش دوي خويا ببه أو جي صلاح الدين دمرتاش ويرخوا وگره چاواکو پاراستناوی خو پاراستناوی ساولماوی لدجی پرنسیبین بنگهین پاراستنا آپویه کو دولتا ترک دولتا کی داگر کره کو ام كردستانينو ام كردستاني دخوازن ناسنامه يعني توي دي يعني افتيقها ديمقراطيك جمهورية وفتيقها كو نتويا ديمقراطيك وكومارا ديمقراطيك بتشمشتي آبو هما زراف بجيد خبارستنا صلاح الدين دمرتاش چیروک آپو دچن آلی کی و ناسنامه و کسایتیان نتویا شیخ سعید خود پیش لدیجی قناغا دامزراندنا کوماری کو آپو پس نویده دا آپو لصاول ما خویا اورفاده بترکی و بکردی و بعربی معانی پیش بریوه گوچاوا پس نی قناغا دامزراندنا کوماری دده دوی پاراستنا هانه ده چاوا کردا و سرهلدان کردا سوجدار دکه نه كمال أتاتورك صلاح الدين دمرتاش دفرده نا دبيج كردستان هي ودولة ترك دولة أكيد داقر كره ويعني ناس نامه وكسايتيان نتوي دي هندري خبارست ناوي لبيش وكي قل شوا مظلوم دوغان خبارست شوا خيري درمج كمال بير کەسایەتی و ناسنامەیان نەتەوی یا پەکێکی پاراست نەوەکی ئاپۆ و چاوە خواست مەسەلەی بەرۆ واژی بکە
و تشتين نو چیرۆک و چیروانۆکی نو بەرژەوەندیên دەولەتا ترک و پێکێکێکە بە خزمەتا دەولەتا ترک و بڤیرەنگی هاانێ ڕێژ vê mesela hanêrvek û bike mesele felsefîk û tewrîk û ku PKK û kadroyên PKK li ser were perwerdekirin û bibe stratîjiya PKK û PKK jî bike stratîjiya gelê Kurd. Yani ne tenê stratîjiya gelê Kurd li Bakurê Kurdistanê, li Rojava, li Başûr, li her derê, li Ercentîn û Mozambîk û Srî Lanka jî Kurd û Kurdistan hebe PKK hewl dide ev çîrokên Apo, hevpeymaniya Apo, itîfaqa Apo û Mîtê li Êmraliyê çêbûye ku bi şêweyekî tewrîk Apo di parastina xwe de dadixîne nava gelê Kurd di rêya PKK û mediya PKK de PKK jî dixwaze ser Kurdekî li ser hîvê jî hebe û PKK dixwaze ser Kurd ferz bike. Ev wilo têdigihêjim ku têk çû hewldanên PKK ku vê tiştên Apo çîrokên Apo li ser gelê Kurd ferz bike têk çû. Ji xwe re PKK partiya çê dike, navê wê çi ye, partiya çep û keska çê dike, partiya sor û şîna çê dike, partiya pembehî û sezayî temelî çê dike, çi PKK çi çê bike bere bike. Lê têk çû. Dema ez li xweparastina Selahedîn Demirtaş ji bo dawa Kobanî ez dibînim û bi bêhna fere û hûrbînî lê derim, ez dibêjim PKK di ferzkirina prensîbên apoyîzm û kemalîzmê li ser gelê Kurd têk çû. Di demên pêş de hêdî hêdî kesayetiya Selahedîn Demirtaş ji mîkrobên PKK, ji vîrusên PKK hêdî xwe veş. Em hemû di vê qunaxa hane derbas bin. Ez bi xwe dema ez piçekî gavek digav ez dûrî PKK ketim, min ji rexne li PKK dikir, min digot yew ev Apo tiştekî dibêje û PKK karekî din dike. Apo dibêje sivîl û civak û azadî û demokrasî û PKK dibe eskerî û totalîter û şiddet û tundî. Hûn bersiva Apo nadin wekî rêxistin, wekî siyaset, wekî praktîk. Apo tiştek dibêje û a baş a Apoyê heta qunaxekî û tiştê ku hûn dikin xerab in, ne baş in, ne dirêdeyî, ne berjewendiyê gelê Kurdê destpêka min jî bi vî rengî bû. Dawiya ku min dît ku xeta xwar ji gayê pîr e. Min dît ku na mesele newloyê. Mesele newloyê. Hêdî hêdî gav bi gav mere destpêkê yanî nakeve wê qunaxa hanê heta ku piçekî mesafak baş ne tenê gavek û digav, 10 gav, 100 gav, 1000 gav dûrî PKK bike û ja PKK wilo şêweyekî fireh ne tûj. Berê em di nava PKK de bûn me dinya nedidît. Me dinya tenê PKK didît. Me digot tiştekî di nava Kurda de û di nava rojhilata navîn de û nava tevgera sosyalîzm û çepgiriyê û şoreşgeriyê wekî PKK tu nebûyî û nabe û çê nabî jî. Wî mentiqê hanê me em nêzîkî beserî. Lê dema ku em piçekî dûr ketin me dît yew dinya ji PKK firehtir e. Me jî mentiq û felsefe û îdeolojî ji PKK firehtir e. Ji xwe PKK li dewiya dinyayê maye. Erê xwe dibêje ez tiştekî modernim û ez nizanim me çepgiriya herî rast li cem min e. İslama herî rast li cem min e. Demokrasiya herî rast li cem min e. Kî dibêje? PKK dibêje. Piştî ku em piçekî hema dûr ketin me nefes istin, her ku em dûr ketin me rastiya PKK dît ku mesele newloyê. Dinya ji PKK firehtir e. Jiyan ne tenê PKK ye û hêdî me baş PKK nas kir ku goristan e. Goristanekî wilo û fabrîkeya derewa û xapandinê. Bêl Selahedîn Demirtaş birayê wî jî di nava PKK de yanî dîrek zû bi zû nikare têkeve li hemberî PKK yanî. Dibe ku birayê wî li hemberî wî bikarbînin. Berê jî eger tê bîra wet vîdyoyên
بلكي بري سالك يجي ببحثة مثلا هاني كريب دبوكو برايوي لهم بريوي درخين تبي راوا مفيجي اني بيش بريوا يعني او مال برا اللي كولين دما مال برا استخباراتي بيكي دما ديجي صلاح الدين دمرتاش مقاله يكي نویسان دبون وی کربون شوپاژوی یانجی شاگرته یانجی کتیبت باندورا çizgiye ihanete û çizgiya şahîn donmez. Ji ev kesên ku ez nabêjim rexne li Selahedîn nekin, rexne lê bikin, rexne li me jî bikin, li her kesî jî bikin. Lêbere wilo bi biçekî bi bînfirehî û bi tewazun û bi ne bi serdî. Ne ku me re hebû tiştî qebûl neke ji ber ku Selahedîn tiştekî xerab nekiriye, negotiye ku yanî li dijî Kurd û Kurdayetiyê nesekiniye divê xweparastina hanê de. Ez dîsa bi geşbînî, bi xweşbînî nêzîkî vê parastina hanê dikim. Ez silav ji çînim eger hinek kesên ku karibin van silavê han van nêrînê han bigînin wî ez dibêjim qey înternet li cew wî heye dikar li vê vîdeo hanê jî temaşe bike. Ev tiştekî gelekî baş e. Ev tiştekî hêjayê bi rastî yanî hêjayê rêzê ye û hêjayê nirxandinê ye û hêjayê wilo me re biçekî bi nirx lê binêre yanî ji bo ku pêş bikeve û ji bo yanî rehmetiyê bavê wî jî hezar rehme li gora wî bi ku ev parastina hanê diyarî bavê xwe kir. Ku bavê wî û diya wî yanî nezanîbûn bixwînin binivîsînin lê zarokê wî xwendevan wan bi şêweyekî baş wan xwedî kirin yanî. Ez bihêvî me ku yanî ez hêvî dikim ku Selahedîn Demirtaş hîn di helwesta xwe ya rexneyî û lêvegera rexneyî xurtir helwestekî rewşenbîrane, kurdewarî, niştimanperwerî ji bo me bide diyarkirin ancak bi vî rengî dikare mafê dê û bavê xwe yanî layıqî wan be, mafê wan bide wan ancak bi vî şêweyê hanê dikare layıqî gelê Kurd be. Lê şêweyê bexbexa û koletiya ji apoçiya re wî nagîne ti derî. Wî nagîne ti derî yanî hinek kes dibe ku wî hebin yanî wî şûn divegerînin. Selahedîn Demirtaş ez hêvî dikim berdewam bike. Bi bêhna fireh bijî hêdî hêjî yanî bi çi şêweyî bijî gav li şûn de navêje. Berdewam bike û pêwîstiya gelê Kurd bi helwestê bi vî rengî heye, pêwîstiya gelê doza gelê Kurd, mafê gelê Kurd bi helwestên wêrek, cesûr û mêrane û mêrxasî û rewşenbîrane û neteweperwerî û niştimanperwerî wekî van helwestî me re nirxên Şêx Saîdê Kal bi Parîz, me re nirxên tevgera azadîxwaz a gelê Kurd berî PKK bixwaze. PKK hemû tiştî dimirîne dibe ez û ne kesek em ji PKK re bêjin na gelê Kurd tişte meztir e, Kurdistan tişte meztir e, ti kes ji welatê xwe nemeztir e, PKK ti kes ji gelê xwe nemeztir e, Apû, Cemîl Bayik, Duran Kalkan, Mustefa Qares. Gelek spas û roj baş carekî din Selahedîn Demirtaş. Ev mamoste Doktor Profesör Azad Alî ye, lêkolîner, nivîskar, siyasetmedar, mamoste Azad Alî ez vî nas dikim û em merivê hevin jî em bi jina digên hev jî
خەزوری وی زاڵێ منە مامۆستا ئازاد عەلیە زووی لە شامێژی مووی ناز کرد مامۆستا ئازاد عەلی من gelek cara rexnejî lê kiriye sê nihêjî hinek rexne lê bikim lê ev guhertina gotê diçe bî tiştekî baş tiştekî baş wekî mijara berî wê jî a Selahedîn Demirtaşê ku biçekî werin guhertin biçek îdî rexne bikin tiştekî baş pirtûkekî wî ê navenda lêkolînê a Rûdawê çap kirî pirtûkekî wî nû derket serxêrê be pîroz be tiştekî baş ser rewşa Kurda di dema Seltena Osmanî û rewşa Kurd û Kurdistanê çawa bû çi rengî bû pirtûkekî girîng dixî ew bi xwe berê serokê navenda lêkolîna a Rûdawê bû heta qûnexekî hinek gotin wî rakirin hinek gotin wî îstîqala xwe da dexem nake ez ê bêjim wî îstîqala xwe da wî îstîfa xwe da û çîşek bakurî wela hûn merwet heyrîn îstîqale da yanî dest ji kar berda dest ji kar berda û hêdî ca xwe nêzîkî apoçiya kir û qesede û mesede û filan wê çaxê wê qûnexehanê de me hinek rexne lê kirin yanî newt hene yanî serbest nebî û kîjî ev ê kûlo yanî xwe nêzîkî xwîna xwe bi PKK şîrîn dikirin û ne ku ji nişkî vûlo şiyar bûn û dîtin wela fikrê serokapo nizanim gelekî baş ya PKK tiştekî baş na yanî ev kesayetiya oportunîstan cîhazî a keysebazî di hindirê kesayetiya rewşenbîrî di wilo xwe da pêş PKK li Rojavayê Kurdistanê bû desthilatdar bû xwelîseriya demokratîk ji her kes xwest navê xwe bavê yanî bavê ji ser sêra PKK yan jî navê xwe bavê ji nava merga PKK û piçikî wilo ji xwe gepekî nam bixwe em jî apoçî bûn dema ez apoçî bûm PKK ne desthilatdar bû tiştekî PKK tune bûn evana hemû rexne li PKK jî dikirin piştî ku bûn nîv apoçî ribek apoçî yan jî apoçî nû jî em wan rexne kir niha mamoste li gorî daxuyaniyê wî da wî û ez bi hêvî min li ser van daxuyaniyê hanê yanî ew jî gav şûn di navê jî yanî li ser bimînî yanî ev tiştekî baş e lê dîsa gelo em wî rexne bikin em ê rexne na em ê rexne bikin em ê rexne bikin yanî ev jî mijara yanî di duayê di vê xelekê de ku ez biçekî daxuyaniyê Doktor Azad Alî biçekî binirxînim û tiştekî seyr e tu êrîş nayê li ser serbazan yan bingehê leşkerî tenê cihê xizmetguzariyê û demarê jiyanê tên qutkirin li dijî civaka Kurd e li dijî civaka wê deverê bi giştiye çi Kurdin çi Erebin çi geyrî wan e ev êrîşeke seyr e rengekî nih rengekî hovane rengekî bêhesab yani mixabin şermezarîk mezin e bo dewleta Tirk ji bo hikûmeta Tirkiye ji bo Serok Erdogan û Fîdan got hatine van keç û van ciwanên ji xwe re dixebitin meselên sîvîl de çapxana de çayxana de nexweşxana de wan kuştin didin û berî vî miletî din qirkirinê tiştekî nû he tiştekî gelkî xirab e Doktor Azad Alî dibêje tiştekî sêr e dewleta Tirk êrîşên deverên leşkerî nake tenê êrîşên deverên sivîl dike yani hene dewleta Tirk pîs e ne baş e dewletekî dagirker e dewletekî faşîst e dewletekî çi biçim yanî kerrafî quzar qurt çi ama hemû tişt dewletekî
لێمەرە ینی بێبەختیان نە لە دژمنی خۆ نە لە هەواڵێ خۆ بکە دەوڵەتا ترک ئێریشی بنگەیان عسکەریشی دکە و دکارە تەختۆر ئازاد vegere daxuyaniya qes hebe daxuyaniya yepegê yepejê hepejê hepejê nepejê gepejê ev çimiştê ku heyî parastina cewherî û parastina rawa û nizanim çi asayîş û mesayîş vegere daxuyaniyê wan tê bibîne ku dewleta Tirk êrişî wan dike dewleta Tirk gelek yani soîkast li dijî berpirsên PKK li Hendirê Rojava jî kiriye yani ne tenê êrişî deverê sivîl dike na êrişên deverên eskerî dike mara dewleta Tirk reş bike ji xwe reş e yani rejîma Tirk lê di daxuyaniya de dema tu daxuyaniya bide çekî wilo berhayê te ji te hebe yani ev kelecana te û helwesta te ya rexnegerî li dijî dewleta Tirk nehê li tu bişemite deverên ku yani ne baş e ji bo te dewleta Tirk êrişî deverên leşkerî jî dike êrişî deverên sivîl dike baş e wekî din mamoste Azad çi hebû li cem te ev êrîş ji 100 salî de me got dijî Kurd dibe û berî 80 salî jî Federaliya Kurda Cumhuriya Tirk xira kir sistema dewleta Tirk problemek tê de heye fobiya Kurdî ye ودît yenî dibe tiştekî nû ye ev êrişên dewleta Tirk tiştekî nû ye û niha li vir dibêje tiştekî kevn e û ji heştê sala de Federaliya Kurda dewleta Tirk xera kir yani ji enham di 1900 û yani ez ji bo ku ev lêkolîner e ev kesayetiyekî siyasetmedar e rewşenbîr e lêkolîner e dema daxuyaniya dibêje wilo bi hesasiyet û bi hesab nêzîkî van daxuyanî ham bibin ez nizanim yani niha di 1924 de ne baş e eger em heştê salî ji li gorî Diktor Azad Alî em heştê salî jê bavê jin em ê bibin çi em ê bigêjin 1940 1940 ez nizanim çi Federasyona Kurda li kur hebû 1920 jî çi Federasyona Kurda hebû 1900 jî çi Federasyona Kurda hebû yani rewşekî federatîv a Kurda çi hebû nizanim lê li serdema Osmaniya de wîlayetên Kurda hebûn îmaretên mîrneşînên Kurda hebûn serdema Osmaniya de wadim qê serdema Selçuqiya jî de lê belkî zimanî wî şemitî got heştê salî êrişî Federasyona Kurda kirin ya rewşa federalî a Kurda têk birin federasyonekî federaliyekî li kur yani behsa Rojavayê Kurdistanê dike yani Kurd û Kristiyan xwestin tiştekî bi hevdûr çê bikin nebû yani heta ku em bêjin dewleta Tirk êrişî wê kir û têk bir nebû jî yani hewildan bûn hewildanên ku rewşekî ne wekî rewşekî federalî wek rewşekî otonom yani xwedmuxtarî di herêma Cizîrê de tiştekî wilo hebû lê rewşekî federalî ez nizanim ev agahiya hanê ev nerîna hanê Diktor Azad Alî ji kur anî divê mejîkî nû mejîkî nû yani kumê xwe mejiyê xwe yê par deynê alîkî mejîkî nû Sûdê wergirê ji tiştê van sala bûyîn û tev ji hev pirskin tev hev re alîkar bin dilbêşî em çawa li ber xwe bidin nehêlin Rojavayê Kurdistanê bibe Xezak dî ew metirsî heye ew metirsî ve li ber çava ye
gelekî baş e mejîkî nû her tim mejiyê nû ji mirov lazim in ne niha berê jî lazim bû. Êmê ez dema min rexne li Apoçiya kir min mejiyê xwe ya Apoçî danî alî kî û Dixtor Azad Elî çûn rahiştin wî mejiyê hanê bûn Apoçî. Niha êdî nema bikêrdî. Çima ji ber çi yanî nav camêr dibe binêjî mejîkî nû mere rewşê binirxîne, mere sûde bigire tiştekî gelekî baş e tiştekî êrînî ye. Yanî ez bi geşbînî nêzîkî dibim, bi rêzdarî jî nêzîkî dibim. Ez bi hêvî me ku li gorî nirxandinê be. Yani û şûn dibe negere. Şûn dibe negere û din Kurd mejîkî nû Kurdên Rojava camêr wilo yanî dibêje û wilo wekî pêşniyaz dike yan jî wekî şîretî dike. Mejîkî nû lazim e, mejiyê kevin deynin, ê nû deynin, ê kevin rakin, ê nû deynin û rewşê binirxînin û sûde ji rewşê bigirin ev salên derbasbûyî feyde bikin. Lê tiştê ez naz dikim, xem nakim vê bêjin yanî bibûre heta 2000 û heta berî çend meha têkiliyên Azad Elî û PYD qut nebûye. Yani dibe ku Bakurî wî naz nekin, ez dixwazim ê Rojavayî wî naz dikin. Azad Elî di demekî de dema li Helebê dixwend hevalê Şexîlê kam navê wan bikin çi yanî grûpekî çepgir. Piştre bi vê grûpa anê tevlî Partiya Yekîtî bû, not û siya de not û duwa not û siya de Partiya Yekîtî çêkirin. Piştre evê ê çepgir jî Partiya Yekîtî qut bûn yan jî jê vekişiyan bi grûp bi take kesî êvî ew ma di nav de bû berpirsê sernivîserê kovara Elhîwar diyalog. A ku vê Partiya Yekîtî dertîne piştre qaşo yanî nema karê partîtiyê dike lê li ser lê wekî paralel li gorî Partiya Yekîtî dimeşe. Rehmetî İsmaîl Omer İsmaîlê Emo wefat kir. Şêx Alî ku ji Efrînê ye, Azad Elî û hinek kesên wilo rewşenbîrên di nava vê partiyahanê de qaşo xwe serbixwe didin diyarkirin lê li gorî nerîn û şopandina vê partiyahanê dimeşin. Azad Elî li dema li Şamê bû di destpêka vê krîzahanê de rejîma Sûrî wekî konferansekî, wekî platformekî ji bo diyalogê çêkir. Cîgirê serokê dewleta Sûrî tê de hazir bû yan jî serpereştiya wê dikir. Du kes Kurd tê de hazir bûn, Emer Osê û Azad Elî. Naem xelk hemû wilo êrîşî Emer Osê dikin lê Azad Elî kesek nêzîkî wî nabe. Kesek wilo xwe nêzîkî wî nabe. Lê Azad Elî jî belkî ne bi şêwazê Emer Osê rêklama rejîma Sûrî dike lê naxwaze ew ta ew ben bi rejîma Sûrî re qut kin. û qut nekirî jî yanî ez wilo li gorî wê re yanî di wê tê gumanê de me. Şikte kes cem tune lê di wê gumanê de me ku Azad Elî ew tayê hanê ew tayê zirav jî qut nekirî yanî. Hûnê di dawiya vê daxuyaniyê jî de bibînin. Heta 2021 yanî civat û konferansê Qesedê û Mesedê û niha dibêje barekî barê pir giran dikeve ser Qesedê û Mesedê rexne dike lê ew bixwe di nava vê evê çîrokê de bû û devî wî nagere ku bêje problem PKK'yê. Nabêje wilo dîrekt zelal nabêje. Ê bêjer ê spîkerê Rûdaw jê hew dixwaze Kurd çi bike, nizanim çi eleqeta PKK bi
بالروجافا هي دذي آزاد علي دوي آخافتنا هاني حمو ناوي بككي ناين زمان ناخوازه بذي يعني ولو هلوستاوي ولو أشكره اللي هم بدي بككي يعني آزاد علي نا صلاح الدين دمرتاش على صلاح الدين دمرتاش روشك دنا صلاح الدين دمرتاش شاوي خو فكر وخد نوا بككي دي آزاد علي نولو بو آزاد علي دي نوا بارتيه كيدن بو وهاد نوا جواتا بككي وخست هناك تشمشتاب دست بخه ودست نكت شخور لفي يعني في فيديو كرت بنا فرمية ترجمة قال لك نيرنين جرين هاتن دادن هم ملي بريز فوزاده هم ملي بريز آزاد هم ده بالين كو آخرين از خويا كسي كو شاهدي بواجوا انسياتيفا كو قصد دست بكريدنا ده جي خد قرم مطلقا قال لك نيرني جرين هات نكرن ما في هنا هاد نو نرى قصدي نسرين عبد الله أفجي كادرا بكيكي شربانا بكيكي كنت نافا قصدي دي النظر نهار روشاوي شواي هما بكيكي تشتك بي نكر يعني نا أو نري دور هما سلامتي بن يعني جنهن برش خور بجين يعني شك يعني از دماز رخنة دكم از يعني خرابيش كثير ناخوازم نا أو نغيري وي نا هاجر نا ماجر نا مظلوم عبدي نا وكيد يعني جبوك أف مسألة زلال أف كادرا فككية وقال كيلكا دكتور آزاد علي رونشتي وخولو دبوتشينه وميكروفون حمول لبروينه أو جي بربرسكي بايا بلندي فككي يعني فوزا اليوسف ما كوبو يعني قالك جارا ولوز بحصا نافي ويدكم كادرا بككي ودنابا وي جواتي دي قالك كادرين بككي جيد هاو وآزاد علي دما دتشو دهات قامشلو جديد بشعبي خود جديد كادرين باكوري جديد بككي جديد بربرسيار جديد لغوري آگاهين جنابا يعني كسن بيوندي دار وكسن ولو آگاهداري مسألة آزاد علي دخواست بفي سروكي انفرسيتا زانكوا روجاوا فككي نكر ويا ويهاني خونجي چیروک میروک قصده مسده وان کر و جوات وان حاضر و بلکی بفي سروكي مسده لی خویای يعني آپوچی ولو کرنکو كو سروكي مسده مير به وعرب به وهف سروك جي جند وكي هيثم مناع وإلهام أحمد ونظام رياض درار وإلهام أحمد وأبي إيد داوي محمود المصلط الشيء أف داوي ومفيرنجي هاني آزاد علي فيشي دسنخ يعني نبو سروكي جامعة زانكوا روجافا ونجي جهة كوي دنافا نبو سياسة مداركي دنافا مسهدي وقصدي ده إجا بشتي كونغري قصدي دار كدبري دحفته يا زيدتر وكسين هان محمود مسلط نو ريفبريه كينو آكرن تشيكرنو آزاد علي ولو للدرفا ما جامر از هيفي دكم كرخنيوي نقري داي بيرو شاهاني كرخنيوي استراتيجي بن ولو ولو شكو جمان لسرتنا يعني اف جمان از نرينيكو از تينم برح افدو يعني ولو بهفرد بيهم هل بات عاجز بفه اگر عاجزية خونه ديار كرن اف زقورت مقورت در دورا وي يعني افي كور نيفيسكارن كجير للطنبور دخل تشابكا وتليلي وشعباش جير دكن خناز دكن يعني او بلكي او جديف لاوي ولو چند كاميرا باويجن مخمناك نا مشكلة نا كيشي نا بروبلم هنه يعني چند نویسکار ما روجا هنه دنوا بارتيا شيخ آلي ده مثلا او بدر خان علي هي
آزاد بشار دكتور آزاد بشار دبوكو أو يعني يانجي مثلا شورش درويش بيانجي يعني چند كسن هنا نفيسكارن ولو خب آزاد علي دبينن وخوبي والدورة ويدقرن فاروق حج مصطفى وأبي كسيهان دبوكو يعني مش مشتاق خمناك يعني سروكي واني نتوي سروكي واني نووي وسروكي خب باريزن لي بقشتي از بقشبيني بخشبيني بيشوازية فيها الوستاوية رخناي كل رخنا لقصة ديك بحسابك كيناك چه علاقة PKK بروجافا هي؟ وأما يعني روجافا باري في باري جرانين الهمبري دولتا ترك راوستي وأمريكا جي آريكاريا تركابكي أفها روشك خرابترشكي وبروجي ما جو أم خريفة ببنتني أم خبو باريزن وقال لكي زراري بيني ولاواز بي أمنكارن شري تركابكن أمنكارن باري مقرانة وبفي منطقة هانة ولدو مسألة دورة مسألة تشوتي ونابيج ياو بيش PKK وردركه PKK رولكي حبونكي بلا آني سري مرن إجمر آنية نجقلي كردر جقلي هريمير شو PKK بيش نابيش PKK بليف ناك دوي هفيفينا حمو ناوي PKK يعني ولو بشيوه كي نديرك يعني بري متحل بس تكي نابيش مسألة ولو سيمبوليك وتفشير نا هلوستكي سياسيين أناليزكي سياسي دبي زلال وشروفيكي سياسي ولو راستقينه وديركتو شو خلقه أم فين بكن شناب ولو الدورة مسألة بزيفريات تخطر آزاد ولو ناب روشنبيري ولو برهيسانه هلوسين رخنقيري ولو سرا يعني تقولوا خطة فقريش خربه ولو ناب هاسبا بوچيونش تربيش اما بحساب بوچي انا كريه امرخنا لإيدنجي كريه دبجم اي باشوري كردستان جي مي باشوري كردستان جي بناب نكري نا بيدك بناب دك نا بيك بناب دك روداو ونافندالي كولينا روداو پدکیه و روجاوا و چیروکی روجاوا جی قاشو يعني عيني مسافة دوري هر دو عالية نولوي ولو ناب يعني أزبم از PKK و PDK ناخم يك قاباني فايدة كو PDK لتكري ولقالي كرد كري حزار قادي فايدة PKK كاتش و خورتي كردا بحزارة شاندن مرني PKK فروكن تركاتين روجافاي كردستاني وباشوري كردستاني جرك تبيج بزلالي بزمانك كردي كوچري باقج تبيج PKK لروجافاي كردستاني عيب هبوناوي لباشوري كردستاني عيب هبوناوي دولة ترك دولة كي داگر كر اللي PKK بهانه داگر كريه دي ولو از ولو هلوستين روشن بيرانا تيدي جيجم واز هلوستان PKK حيا 400 سال دنجي الآمده به والمردينه به ونزانم چه يعني جماعات از پشت گری بکم جمنهات از ناك وجماعات از رخنا بكم جمنهات از دبي خو بقرم مقدش لي حتى كو او قامش لوبه از رخنا لبككي بكم وحتى كو هناك حساب وبازارية نفسكار وروشنبير ما ببككير هبن دبن ما سيده وقتيق قزن جاب دست نخن جادبن رخنا غير وقتيق يعني خونو خيالي وان هبي بس ناددن وقصدن زانم شواي ومسدن زانم شواي يعني داخو يعني دكتور آزاد علي شواكو بس ني قصدي ومسدد هنا لسر يوتيوب ولسر سوشيال ميديا هنا بس كايك وراج وان داخو يعني هاني وبدأ بريه تختار بروفيسور آزاد علي باركي مظن تلسن ملي قصدي وقصدي برولا خنار عبي
وهالوستاوي لاوازا قصدي او تيكليوي بامريكانا رهنا بله بيجي از وظيفامي تشي استني حارس وزيرفاني داعش بمت زندانا دا واستني جورا زيرفانيا وكم شربكم اف حتى فيدينا یان دوێز بەڕێوانیا خۆ بکەم یان دوێ دەڤەرێک پاراستی بێ ئالیە سیاسی ئەمریکانە هین ڕۆژاوای کوردستانی ڕە تو تێکیلی پێر نەدانیە gelek ڕەوش ئالۆزە و قەسەد کاری تەفگەڕێکی بکەی تەنی بەرێز مەزلوم عەبدی سەر ئکس و گۆتارکی دەرخی ئەف تێرێ ناکەی تێرێ ناکەی ئەم ئیرۆ پێدە دوێ ڤەکتریش هەفرەبێژن تێرێ ناکەی مخابن ناخوێنن هەر جواتەکەت نابێنە بلینکن وەزیرە دەرەوەی ئەمریکا و فیدان دەچێت بێ تێدە فەرمی دەنویسن بێژن ئەمێ بە هەڤرە شەڕێ پەکەکی بکەن وازۆت بکەن و هەگە نزانن بلا هەرن ماڵپەرە فەرمیە ئەمریکا سەکرێتێری ئۆستێت ئینگلیزی و عەرەبیژی تەرجەماوی هەیە هەر جواتا چێت بێت بژێ ئەمێ بە هەڤرە شەڕێ پەکەکی بکەن باشه الهمبری وی دوید زلال ببیم کوه دی رخنین مامۆستا دکتۆر ئازاد عەلی دەبێژن ئەڤ هەیە چەند ساڵ 3-4 ساڵ ئەس دەبێژم لێ خەم ناکە ینی دیساژی سەرسەرا سەرچاوە بەس vەنەگەرها لەسەروان رەخنەیە هانێ vەنەگەر بەردەوام بک و پێش بخ وەک لێکۆلینەرێکی چاوات لە هەمبەری دەولەتا ترک ولۆ خودی هەلوەستێکی زەلال و لە هەمبەری پەکێکێژی خودی هەلوەستێکی زەلال بێ حەساب بێ بازاری مەسل بە کەنەکە و تەنەکە و مەنەکەتە بە خوێندنێکی شتەر بشینن دیساژمڕ یانجی قەسەدەتە وەرە شتەر بێژە ئەمێتە بکرد نظام چ فلان فلان ینی هەلوەستاتە دبێ نەهەش دبێ بڕاستی کوردەواری بە و ڕەوشەنبیرانە بە و سەربەخوا بە نەژە شێخ حەسابێ شێخ ئالی بک و نە ئەvê ê derdora şêx Aliya yanî kesayetiyekî bi rastî serbixwe divê ev hêzên siyasî û kesayetiyên siyasî bi rengekî renga fêrî bibin biryara siyasiya xwe bi giştî bi şêwir bidin li gor bercewendî û li gor rewşa Rojavayê Kurdistanê tevlî rewşa Kurdistana Bakur nebê tevlî rewşa Kurdistana Başûr nebê eva gerek biraderê me li Başûrî Kurdistanê jî arîkar bin û li Bakurî Kurdistanê jî her du hêzên zilhêzê Kurdî divê arîkar bin Kurdê Rojava re heg arîkariyê nekin Kurdê Rojava nika tişkîlî bikin tena xwe nikarin arîkariyê bikin bêjin hûn biryara xwe bidin û bi rastî name heriş hemî aliya re ev tevgera Rojavayê Kurdistanê aştîxwaze ne dijî Enqere heta ne dijî Şamê ye eger tu dibêjî divê yanî mentiq bi baş ez jî dikarim vê li te vegerînim divê tu ji Şêx Alî bêje eybî ştere te diçî qemnîlê te çi dik û gelo tu bi hewceyî istiqbalekî yanî pêşwaziyekî leşkerî û bi çek û sîleha werin pêşwaziya te bikin divê tu ji Şêx Alî bêje eybî ştere tu bêje ez serbixwe me û tu di nava xwelîseriya demokratîk de cih û meqam ji partiya xwe re çêkirî divê tu ji van rewşenbîr û nivîskarên ku lo nêzîkî te û derdora te ku xwîna xwe papoçiya û PKK şêrîn dikin çekî wan rexne bike ji wan bêje eybe ev ne helwestekî rewşenbîrane ye divê partiyên siyasî ji PKK re bêjin bi şêweyekî zelal û partiya Şêx Alî hevalê te eger berê yanî divê tu ji wan re bêje xwedî helwestekî wêrek û bêjin saeta te xweş mala te ava te piştgiriya me kir PKK dem hatiye îdî tu ji vir derkeve tu ji vir derkeve tu bîroyek xwe dihêlin û nertiya xwe dihêlin sefaretxaneya xwe vir dihêlin ser seraser çav lê ne wekî welatekî yanî cîran ser seraser çav
دەبێ تبان هەلوەستێهانێ تبزەلالی بوێرەکی بجەسارەت بڕەوشەنبیرانە بێ حەساب و بازاریên بچووک و ئەرزان هەلوەستاتە وەکی شوور بە هەلوەستاتە وەکە ئاواکانیە زەلال بە دەبێ تژی ولۆ بە تتکارە ولۆ بە ئەس هێوی دکم ji Xwedê ku tu bigê ji wê qunaxehanê heta tu bigê ji wê qunaxehanê ji zelaliyê ji wêrekiyê ji kûrbûnê ji rewşenbîriyê ji cesaretê ji niştimanperweriya giştî ku ti hesabên kesayetî tê dinebin heta tu bigê ji wê qunaxehanê di nava xêr û xweşiyê de bimîne pirtûka te an û pîroz be. ئەگەر مرەڤان هەژمارەیەهان پچێکی بینە بە عاقل و منطق و بنرخینە یعنی مرە بگەی ji vê encamahanê ku van serkeftinên dîrokî ê PKK û van têkçûnên dîrokî ên dewleta Tirk ji xwe re li manşeta vê şiroveyahanê bînin ev şirobe jî xwedistpêrê bîlançoyên sala 2021 2022 2023 hejmarin dibê em van hejmarêhan wilo berçav derbas kirin ji me dixwazin wilo şirove ji me dixwaze û çi dibêje dewleta Tirk hewl dide dike û nake ku li cihê gerîla yanî zeft bike nikar li cihê gerîla zeft bike dibê qey herêmên Amedê û Dêrsimê û Serhedê û hûn ne cihê gerîla ye û ev rebenên gerîla tenê wê li çiya bin û herêmên parastina medya fezlekeyê abûçiya ku hingî dubare dibin êdî di nava gel de tên ew kirin yanî tekezkirin û qebûlkirin baş xem nake em ji xwe re li van hejmarêhan bine ji bo min piçikî ji xwe re yanî hejmarin ha wilo ketûber çi tê ber devê wan ema wilo datî di sala 2021 de ez ê tenê hejmara kuştiya ê kesên ku jiyana xwe ji dest dane gerîla dibin leşkerê Tirk dibin di sala 2021 de di sed û nod û heşt gerîla jiyana xwe ji dest dane 861 leşker jiyana xwe ji dest dane di sala 2022 de 301 gerîla jiyana xwe ji dest daye û 10942 leşkerên Tirk jiyana xwe ji dest daye di şer û pevçûnên ê herêmên parastina medyayê baş di sala 2023 de çi bûye 176 gerîla jiyana xwe ji dest daye û 919 leşkerên Tirk jiyana xwe ji dest dane baş e bi giştî em digêjin çi hejmar di sê sala de 2001 2002 2003 774 gerîla
جیانا خوش دستانه و 4742 لشکرین ترک جیانا خوش دستان ناوا وان شر و پفشونین 3 سالاده ل هرمین پاراستنا مدیا چت که بعقلی و جوان هجماری هانی چت که بعقلی و جوان داخیانی هانی یکو PKK ناوا مدیا خود بلاو دک و لگوری وانجی شروع بیادک و لگوری وانی جی دیگه جی انجاما يعني از دولتا ترك بم يانشي كيجان دولتا نا دولتا ترك دولة لبنان نا لبنان نكيد خوازن صومال 4700 لشکری بی وره کشتن ده 3 سالاده و لدوره اکیده اگر حکومت هلوشن دولت هلوشن گل را بسرپیا دعوه لدولت خوبه لارتش خوبه اف چه حاله هم دیده دولتا ترکناکه باشه ام هورن لهم بری PKK ببرسن ام ها قاسش دولتا ترک دکوژن و دو آنها قاسم سرگفتنین دیروکی بیکتینن و ها قاسه ام تیکچونین دیروکی دیگینن دولتا ترک اف کمارا دموکراتیک چما چه نابه اف نتویا دموکراتیک چما چه نابه اگر کردستانی بردن دف PKK نما کردستانی دخوازه بردن آرمان جن PKK حق واسه ون دولتا ترک دخن تنگاویه 4722 عسكري ترك ده 3 سالات اوانا اي هرمي پاراستنا مديا اي دندرسينو تركي ديش خوب اوانا نت حساب داره حق واسه ون زور وزحمتي وزرر وزيان لدقينين دولتا ترك حق واسه ون دولتا ترك تنگاو دكن افچما دولتا ترك تسليم نابه افچما دولتا ترك نابج بيجي سروكابو اب چما دولتا تک نابه جیان به سروک نابه و ده کامورن کمارا دموکراتیک و نتویا دموکراتیک آفا بکن معنی گرک لگور ایوان هجماری هانی ده يعني ده کمارن دموکراتیک گرک ورن آفا کر لگور يعني دولتا تک مجبور بمینه خلاص به مثلا هانی چاره سر بکن کردستان جین آخوازن دور نمینه توا دموکراتیک و کمارا دموکراتیک پیک بینه عزیزانم يعني حياة چه درجة عاقل ما يلجم ابو چيا كوانت جوان هجماري هم باور بكن دكبع عقله اگر دكا ايمن ناكب عقل تشتك يعني عقلي مش في مثلا هاني نابره چه عقلي وجيد بره قلي برادري مي ابوش عقلي واگر جوان هجماري هان دبره خلاص خمناك عقلي وجيد ون باورتك اگر عقلي وجي نابره بچن حساب جو پارتیا خوب خواست حتی اون حساب جو پارتیا خوب خوازن و حاصل هر موسلها های وجه وحب از و وان هجمارین آبوچیا گریلا و عسکرین کجیانا خوش دستانه 774 گریلا 10722 لشکری ترک ده 3 سالات جیانا خوش دستانه يعني اگر اف اجمار راست من نزانم بعد شو اگر راست من وش خود درو بن این كم باختره اگر راست من روش كم باخه و اگر درو بن جي هين كم باختره هن PKK و داخلانية PKK و هجمارن PKK و بلهن شوين PKK و بهفرد هيلم ناوا خير و خوشية